Om Swastiastu. Ide dari sarang sami wang yang titiang. Sedulung titiang matur, luglayang titiang, ngaturang rasa angai bagil, majelring ide sang hyang widiwasa. Santukan wantah sangkaning asung ketawan luglahan ide, titiang, nikadek Salviana Putri, talar ide dari sarang sami, Presida mepadu wadana ringgal lahir sani becik puniki. Ide dari sarang sami, sani mangkin titiang jadi bebawasan indek dharma wacana, sani mapi tegas, galungan, anggian titi pengancan, ikat serada lan bakti. Ide dari sinamian, yeni bebawasan indek rahina ring bali, akeh wenten lelainan. Nanging jutet nyane wantah kekepah dados lelima, manut ring lontar Sunda Negama. Inggih punika rainan sani kelasana yang segina dina, rainan sani kelasana yang manut pertemuan Triwara lan Pancawara, rainan sani kelasana yang manut pertemuan Sabtawara lan Pancawara, rainan sani manut pawukan utawi hukum, lan rainan sani manut pertemuan sase. Galungan dados rahina jagat umat Hindu, wantahipun imbe rainan sani manut pertemuan hukum. Inggih punika rikala kedumulan rahina Buddha Kliwon. Rikala nuju rahina jagat puniki akeh wenten tedikadane. Sanika pertama inggih punika Sugian Jawa, sanika ping kalih inggih punika Sugian Bali, sanika ping tiga inggih punika Penapahan Galungan, lan sanika ping untat wau lantas rahina jagat galungan. Ide dari sareng sami, rahina galungan wantahipun rahina kemenangan dharma kawaning adarma. Sepatutnya dados titi pengancan ngiket serada lan bakti iraga sami, majeng ring ide sang hyang widiwasa. Siosanipun mangga sida ngiket rasa menyawa braya, asah asih asoh, paras poros, miwah mangga sida ngesepang napis sujaten nyane iraga ngelasanayang rahina jagat punika. Ide dari sinamian, manut perbawasan puniki, iraga patut ningcapang sada lan bakti, manggenapi sana sampun kelaksanayan Presida memolihang pesmeca. Inggih wantah asa punika bebawasan dharma wacana sani Presida aturang titiang marep ring ide dari sareng sami. Sedulung titiang muputin galah, tenlali titiang matur suksema mantuk uratian dani sinamian, lan titiang lunas pengampura mantuk kekirang nyani. Antuk muputin galah titiang aturang prama santi. Om santi 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 om.